no asra ni so difo enti asra ni so difo beto asase so no obeto wiase enti obetumi a start ni ministry no e was say osua ntete kakra because Bible say lack of knowledge my people perish it is a obeto asase we so na se nyame afro na wansua ntete wanko ebia mpanyimfo a adwuma no omo akwadale mu edi kan wom an show mase no man for one tete o man tetew kakra na ma wansua de wosa wo ye yen wosa wo ye yen fa ha yenyesei itu sua ni nyina na afi no adom na nyame de adom wansa na wo ba no etumi abedan abewie peye because se wansua ntete ya anhwe ya wunduru ba bia wosa wunduru eri tu na ma difo bia wo no spiritual father no yes enti mo ansa na yebobɔ atena sɛ ye be down ho nipa no ana difo na edi no ade so wudura ne tete bi mu yes yen hwɛ ade se kase ye dan difo bi edi ɛwɔ asɔre mu a ne nyina so ne sɛn ne nyina so ne sɛ ɔkɔhye ebia ne papa na se no sɛ ebia akwala te sɛ bi obi a wosua adwuma wosua adwuma wi a ye pon wo ho ye de powder boo so sɛ ne obɛkɔ na won so ayɛ dan wakɔyɛ adwuma no na ne okɔsua ne wɔ papa ne hɔ no watumi ayɛ dan akɔyɛ na wo de won so nyame de dom wɔ na ayɛ dan aka ho na yɛ nimunyam hyɛ ɛde ama papa no na asan ayɛ dan ama wa ankasa ɛnu ti ne yɛkɔhyɛ yɛ papa ase na ɔma ayɛ dan ɔma tete na mu wi a ɔma yie pie sɛ me ba we bɛhyɛ mase ɛma obesua adwuma obesua nteteye obesua afutuo obesua atenetene obesua nteteye na mmom wa wie nti ɛwɔ sɛ me so me yɛdan me ma ne kwan anase bia me wɔ ministry foforo wɔ baabi na metumi gya ne kwan na me da na di sɛ akwala na ɔhyɛ mase no ɛna de ɔnya akwala biem na mmom no me panyini no me de ngosra gu ne so sɛ ɛnɛ otumi yɛdan ɛkɔ ɛna ngosra ne so ade begu so no tumi na bia wo papa no okura awurade de adom na wɔno adi kan wɔ mu no ɔde gus woso a ɛma awurade nsa da ne so no etumi bedi wachi ɛma baabi a obegya akwan sɛ ko bia no ne honhom ne kra awurade de adom no no etumi di wachi ma de opɛ sɛ ɔkɔyɛ bia no etumi yɛ dan ɛkɔkɔyɛ eti mpanyimfo bu bebi sɛ akwala a ɔmpɛ sɛ ɔbɛhyɛ ne ni ase no aya aproma yɛ dan ɛfara mu enti yɛ hyɛ ɔma se sɛ ne yɛbɛnya dan ahobambɔ ne fira awurade nanso yɛ da pa no ma di efa ntiti omo di kan no o ma ho bambo no nsuru no etumi ta ye chima etumi ye dan eso in life so automatically no spiritual father no edi efa emba ye wa ho bambo mu ene ntiti bi a wo chi akra na yes very good ene yen hwade wa say ye tatete empempi no ekuba asu ye yidi pa kire ye bo Jesus Christ din after say ye yiwa kire no anwade bebrebe ni ye beye asubɔ ni nyina so ne sen esubo nyina so ne say on say Bible say obi free wiase no ba Kristo mu abaya abode fofo mi wo wiase me ye nema bebere ebia mi wo wiase me de me ho ye dan ehye nema bia nwo se me de me ho hyem nti se bia me beti asem no na se bia me free de na me yenim na me ba Kristo mu a it means se fi bi ye dan e wo me ho dada nti fi na e wo me ho dada no e wo se Kristo mu ne hyehye ye no yetumi ye dan e bo wasu na che se ya hohoro fi na ye dan e wo ho na firi ho asan watumi aye dan anante se ne e wo so anante because o ba no wo wiase na wo ba mu no o ba no efi na e wo ho ni nti no ama awurade honhom ni ntumi nye dan educative efi ti se bia meka se mi wo wiase no na bia niema bi wo ho a emfata anana mo bi wo ho a bitu a before me ma onu nsi sa de ne toro bia na ma adwene maintain ma biase wache busa enipa da sine boye nyina wo wiase o se na me wo wiase ye nyina so wo wiase ye nyina wo wiase yes me wo wiase no edien ene manipa wo da se ne ye kase wo wiase ana wo free wiase se kase obi wo wiase ne wo free wiase ye nyina ti wiase bete ye kan we ne ye wiase ti se Kristo mu o tia se ye nyina ti wiase na mmom no ye ti wiase ye nyina ne yenim Kristo nye nyina ne yenim Kristo wa apam nye nyina ne yenim Kristo ye dan eto nsa ana ye ni Kristo nante iti ye nyina wo wiase bete se me behu Kristo a it means ma twe me ho afiri ebia wiase ne ma na me ye dan me ye no because ye wo ne ma me yenu ne wo wiase ye wo sunsum yenu ana nyame me yenu ye wo nyame tumi ana nyame ene ye wo bronsam so ye dan etumi iti ada se bia mekɔ bronsam we ana meba nyame we iti ebia satan ne ma na me ye ni nyina na ye dan ebia ye bronsam nyuma iti se me behu Kristo no ana me beji asem ni di na me ba Kristo ma then there was say Kristo mu nso no ahyede ne nneema ɛwɔ hɔ a
Ubema, yadi yaden, yadi bow suana, yadi till, yadi girawono, yetumi di gira, na feature say, wabe that is a biobia law school, a no. I was here yaden, your day, no, and I shan near yaden, you introduce say, why yaden, now no, or your day, or your lawyer. And now we judge. Mo fearful. What do you be so? Hey, Nathan, we brutal. Said your old counsel Mubenina say your denino no. Sebi adi ebo de not to me be ana a yebo bonatanasie. O kasa ni nyina ye Kristo. That's all fapping be Kristo. Ye ko basu ye ko bonu nsum. Ebi esu trenene, ebi esu tade. But ye nyina so gitu mu say nso bia nso wo du tumi e de etim. Eye Kristo ene ye ko bohu nsu ana nsu tumi no ene ye ko bohu no de wonsa e de ye ko hye ne nsa. Papa we dey me dase. Nsu ni tumi. Nsu ni tumi. Nsu ni tumi. O wa be ni tumi. Ye ntia nsu ni taro ni tumi. Pacha. Ye ntia nsu ni tumi ne say. Nsu nyame na boy. Nyame na boy. Yes. Wow. Nyame na boy nsu no. It is nsu o tumi a ene ye tumi na aba betenam. Tumi na aba betenam. Tumi ben. Ende say enti na me ka se ye wo tumi mienu. Oka tumi de so nka hwe. Ye wo nyame tumi. E de tumi ben. Ye wo nyame tumi ne. Tumi ben etinsu. Tumi ben etinsu. Ye wo nyame tumi ne wo bro. Tumi ben etinsu. Nsu tumi say on say ye wa ho. Sofo. O me office. Part to part. Tumi ben etinsu. Bro sam tumi. Piafo. Me da ase. Se ade a emfata essay nipa dasani. I friend Brunsam to me. A year de no ko bonus because trend media say was say me Christo me pie be bomosu we nyame oja na won konkurum. Na na moda so boni pada sani wo nsu to me enye. Medical ka say nsuo na da ho no. De wo de be ye no e na be kire de wo se firimba. Nsuo ne de da ho. Yankopon ne bo nsuo no. De me de be ye no. Ne de me gidi a me kɔ no e na be dan e be wu. Sa na de bia de obi nso gidi no e na ode be ye dan obeye. Ebi obi betumi afre nsuo no abodua because nsuo no tumi ye dan atim. Sa na me nso no me de obi be kwa wura nsuo mu abonasu e wo nyame agya nyame oba nyame nkonkro because nsuo nyame na ye dan e boye. Nda ba bia nyame wo bia nso no e han ye dan e wo ho. Nti me de nipa no kona me de ni wura nsuo na me bonasu a me gidi se nyame tumi e na ye dan ataki in charge at that time no me ye dan me bo nipa nasu e wo nsuo ni. Nti ba sa ne ho afi. Ne ho afi. Na dwema boni nyina nyame de ache no. Yes. So ye bo bia su ase so ene yo jima no. Yo repetition. Me hu bida. Aba. Me nwa famous yi. Na yo jima no so na. John say Kristo kan sembi o ka kire oba bi dwamanfo wo say o de oboni ache wo. Ko na wan koye dan. Akoye bio. Asuboni e betumi abɔ. Ba after asuboni chi no. Anamo abesan tu no. E na be kire say asuboni ekɔbɔ na ho bɛba mfaso ana ho madan mfaso. Because ye bawo su wia sa tam no woni wiase atenkwanta ye dan apai. Wabanyame mu. Itu wabanyame mu no e wo say ye de nkyerɛkyerɛ e de kyerɛkyerɛ wo. Ye tuufo. Nneema bi a e betwe e de wakɔ ba na wo no ye be dan ye be kyerɛkyerɛ sɛ ne wuntumi nya dan enkɔ hɔ. Iti sɛ bia sɛ ye ntumi ankyerɛkyerɛ wo saa na wantumi antena mu ye ya because I am a can send be said be 25 years see am fan say bia wo 30 years but e bia wo fa nyankopɔn kora bia new 5 years but 25 years hana na e control e ye tumi foforo bi na ye dan e control it is ade na wo ka sɛ e bia ya bɔ na sunso obɔ adwama saa tam no na tumi na e control no ye bɔ asu wie ye no e bia wa nya nsa bia nya dan anga ade no it is that tumi no no ni timu dada wonim sɛ your pen ne wo mpa nyina nti ye bo na so wie na ya ntumi an guide no sa tumi na no wo ni mu be 25 years no obetumi anya access biem asa ye dan before answer na me komunua da chi onu no ba me fo question entu anim na ye nto aso enipa de se ni se be yiwa kire se difo ne se adom bi asa ne wo so a odi be ye eye tweyampo na aduma no etimbu se sa adom no e di adom eye tweyampo no ankasa na ne wo na enam ana se tumi ben ene ne monam asedifo wacha asedifo sane bi dikan ka se urade ka che jelema se wo ye mujati ada na ye ne masra se wo yodifo nti ya adum efra urade a wo de ba wo de dum ne mba se wo ba asase we so no use me pese me use su na me de ye dey me de forfeit me mission na me pese bia me da bibia di a ma fa wo so na ma ye dai
madade kro na edi sa adom no me pese me hu se enyankopon na no kasa ana say bofo bi ene ne mo kasa enyankopon edi difo bi ene nyankopon ne kasa yes so ni nyame ne kasa enye bofo nye bofo enyankopon ne no kasa nyame ne kasa direct na Jesus Christ no be de o we say Jesus Christ no be de o obeye de we fa say nyankopon no kasa de kan ne ba Jesus Christ ka mu hia ba Jesus ne de eno de ye kasa ye kokho ya be kwa kofa nsema ba bebre aba ba bi e free ansa na Kristo ye dan eba because Kristo no de ne be ye mpatade e de ma ye na Kristo no nso ono a ne papa na ti no se uhu papa na uhu aja na wahu oba no aja se nti omu nyina no omu ye baako sa twempo ne se ne nimpe moja o moja hwegu ne nimpe waya nyankopon o se na nimpe na chiwade no ompe moja edumre bi a nyankopon tumi eya ade on se o kan se mbo se me ne me a de me pe e na me ye se nyankopon o ya ade a o man se obetumi ayusu ade e de aya ade e de age ade enu ye nyankopon na ankasa o se me chiwade nso na me bi chini se otwitwa onua enenti motumojo o ya abortion na so kamoja ehwegu ntimi se ade na no asem o se me nyame a me ntwema no asan nsem achi twero na yedi adanse e se onde moja hwegu nya ade ope ya woni me adwen me na o ya adwen na obi ompe moja hwegu no de ndoba krope kan moja gu amani padesani o se eduru ho no sa tam na wobusa se ompe moja kangu be o de ne do babaye no midika ka se nyankopon obi antumi enkan se nyame ade na waye sei o de ne ho mo di opeso ye no obetumi aye den aye intimi no mienu no sa question we no ye busa anhwe ya nkyerase pa ade ye nya because sisi asa me koda na nyame ka se wa firi ha ko maje okra obi antumi musa nyankopon ti die nyame peso ye no ena obe den obe ne se miso me nyankopon dom me na odom me ma na metamba ko na kukuna aka ban nyame dabi wo ye nyame menye nyame se me ne se so dabi digo na tani na tani karo o ye ne se so so de wo se so de wo se so mira se so betem fra na ho me no enyo da onyo wo na ade ma ho na mo bi na ye dan ade ma ho isi awa asase so papa de do ba ye bo itimi ka so o te se o papa enzo papa je pade me dia o o dia because the last day jesu me ka chiro me fe na usi ye no kono kojo papa de jesu kono kojo papa de e fe na me dia ebizo me minti na usi fie no anya ni sa eti asase a nyame ka chire papa yo ati hoyi on solin free kwan na sao tifo esi ya no bo me hunahuna yi on solin free tifo o ya aji na o ya pim nyoma kwa chire ye tatete in the name of Jesus e bowura ya abusuafie wentingu na sabi abusua bia so ogina ye na no na mubusa ye nchi efre abusua ni mu na mudi enkom anase ede na mudi ewura abusuafie eka enipa yen ahintasem. That is why ntia e ka se odifo odihunufo ohun ade nyame na obo wo no na nyame de adom na dom se onfa nye dan enna ne niam adi onfa na de ekoso abrabom adi iti nyankopon na ankasa na bia obi enipa nani ana okasa kire nipa ento bowura enipa na busuam na okọ anaso na busuam okọ hemfa nsama amfo na okobusa wachi ana oye dan nyankopon na wo ho no papa obi bia ni ho a wonim o so trinwi kura wonim enti wo odifo no eye dan na otimi bowura busuanim de nti atimi bowura busuanim na ne se awurade honhom timi mu me ni awurade kasa enti se bia se me hu na problem bi wo ho a mebusa awurade sa awurade me hu ade se wo nipa no ho den na bia ekoso nyankopon be kasa be ba ma me nkire wade nyam betumi abia busuane so a kire wo free say wo start ye ekosi samri nyam betumi ada bibia dia meti ase dia wo bowura adimo one nananom na ebekasa nananom aka hintasem fa nipa no enya nananom na hwan mu nyame na be bi sa busuana wotimu no na se me bi tiwe oba me fie no be ka me hintasem se bu to panyini wo ho be ya akora o se papa edie na akora yi o akora ye de ne bai se ni e hom na wo busa o mase asa na wetima ka asem an se awurade na di nipa ne be gina ho ona de abusua ne gina ho enti awurade na be ka hintasem enti awurade be kire wo se abusua we ade sei me nkonko busa ebia bibi ana bibi wo fie ho ansa na mom na awurade na obi emani no awurade na ankasa no obeye dan obeda adikronti asa de ne ye dan e happen ye on se bible ka se wo se ye nananom aye bone omuni ho esunsun sanso no ye na ye dan
ye be to da bi obi betumi aka de bi wo busua ma kire wa ebi kura na obusa maame a wonim but nyame betumi na mobi so ayedai ama wo hintasem eti mudie na mugina so obusua mutimi na ebusua ne kasa ye gina so ne say you have power ye wotumi awurade de adom yen si ye betumi agba awura busua mu ye gba awura ho a de nyankopon beda na di se mo nkonko kire no ye behwe ye ba beka abusua gina say asona bretu ayoko oni ade no mutimi destroy esa tumi na wotifie no oh Bible say tumi nyina afra awurade enti mutimi pai enti awurade de tumi adom wo de a betumi agba awura ho a destroy understand na ida so te abusua mu ina namsa de achi o o say ina namsa ida so ebia na de wunhia de obeba awura fi ho sa yes mate Prophet Nathaniel ansu na wote ne njika no o say wo ka kire ewiase no na wo kwa na sade bi ono nyame ne nam oni tweyampo ne kasa na sabi tweyampo wote ne ne no bowura abusua mu na bibusa say na ade na wote tweyampo ne no so wo boy esu ewo eye hon konkro ne ejam na yeda so bo yesu ewo ye ensuo mo so kofie bi ka kiro ensuo eye ensuo bi a odoma nkoma ne boto wo ewo han ne wo sum na oji na bo eye wo han ne din a wo fatimi de ye onwoma na o kai a kire me say anse do bobu ura ye abusua mu kra na mo say ensamanfo ne kan ye chi no dabi tweyampo na be nya yi tasem na ka kiro na sa asona abusua na oyoko na asabi fiti trene no asa we paye firi so no ade ho na go say yes so firi asona abusua na be hawa e be hwe na che wa say ye be kore nche na ono so kwan asabi ye kase yisi eye okomfo ana ye bo okomfo atase a say the city the tumi ben enso na ya okomfo ye de de kire say one ne na say omuso yo odi hu fro so a baba wa kwa ba bio na Jesu kofi na nyomo ko say boso madaroma me ho ye pa boso madaroma boso me ya bo 40 gari adaroma to bi kunna adaroma me ho ye pa kofi abrante no tia no me wo bo ma ne pa sabi kafra but du ba bia ye fani die ma de ni die said oba ha no odi ni die ma me kwa bi so me no aye program wa be mpre no mprensa am se me ne asofo be me no aye program wa ha Black Sun wa ha na difo mante na era ba makai se sunsumuni a se bikafra yakoto me se grandmaster okwan bi so ebia owani batuma onya hantown mani so me pesa na se papa o se meka se nipa me no mata yini free ho kofi me pesa na se ba ha no me pesa meka obi ahintasem me man and respect because on se maka cho se me ba program so no bia onni ani me pesa me be program bio woti masara me pesa me cho na se meka se bikafra hu ade na oba se bikafra beto se me puma na ma ade dan ba bia TV ne beka no oba na me hantel obi anya ohwe me na me nam na me be ya adwuma busa nse dent no se me sorry free kwana no me anya me no na tia busa no dabi kofi busa no busa nse dent no se me sorry free kwana no sa se de opeso osi me ntuma gufu abonten no na se nyina so wa se kofi busa no dent a o kan sa ono to busa no we dey facha me mama se busa obi yi nyina ye ba se de hinta wa setrem de hinta wa brabom ni bi di nkomo ofesali me de se bi me ni aso na emom no mi wo adwemu ani na me di busa mo ede masem tie na hu yama o se eye na nadachi onyi papa tetingram obi mfiri ekwana no na ekasa we de ni de mo busa bi emom no nyese bia we si ne ntoma wo abonte da sabi o nyame adom ye sande bia wote ho no nyame so adom ye okay ebia wote ho no ebia niema bi wo ho a ene de ye akirasem na de na hu ye I am for being in town. Oh, and I make us say, the office no abano. We the car catcher say, the pacho, any dima, only free. Me brushing tra, or say, I dear now kind a hano. As who sing to my go away, are you will. And TNT, and I mean, tell me, who is say, ni soon at Tianim. The soon, but ni soon at Tianim. Oh, yeah, say any bosom, say any day. Have you Casabosma, old Tiam, Sinipa? Niamo said the so who penny, can quite said it. Sometimes people, Machel, but Machel won't so no. I know who I'm saying some Satia. That baby, Papa, and you're not in a bar, and I'm a born honor. Could you in a bar? Who are my who are the day?
let's say ono tia yes Kofi me sunsumu ni na we sunsumu program na something ka from be fa ba afra bonten so be challenge wa be ofe eti be my security myself me dane meba na wo so ni wan na ma wo so ja odi ho ya ka se ya ka se wo wan ene ba ya wo so ja odi ho ma me ka se mo o ti me ti hai mani hu ya ko bia enti adam so bi de mani hu de adentina na wo de me ba ye di na fa me se radio ho okay fa san komo na udi wa ha se ya kira de no on se na de Kofi fa me ta ka se me bu ni pa se me kan se owura ha no me ye madwe say from this time obi oba so edifo bia me pese ohunu ade otekasa na and eno pene ade a enti ma ode metuma for buy other day me ne abrante be tran ha o say or ye gidi or something boa na me ne oduma bi so be ye adwuma wa ha ono so the same thing obe ye wa ha na me boa so I came with a different purpose enti odi one ode ne ba me ana mete ho one ode ho anya so na ode ya so be ne de o pipe o hu me ono de o pe be hu me one ode ate ho oh yes and do a shifter na say nipa be ba me fia obi timi say oba say nana nya wo na ode ho no adna me ana mete ho me ye konfo nana eye den ono na watimi aka asem obi aba ha be mpin konfo bi kura aba ha ne be program o sheda be challenge me say makoka say OKOMFO ho na e kasa no dan na the plot say omudu be ba ha but me kan okra kire me e bia the next time ebe program unie na edi 40 ya me ba be bu anu ase adenti yes because unie ni want me from so yesunsun djuma ye hwa de nipa be mienu bi a me obi wo program station he ya or brage or ye dede wa ha ho na me ba wo ne kwan so or brage dede o be preach a kan ohunhun fam wa de otimi e be di me comfortable me woni pe bi o dey I'll come at the right time mark my words today a tifo na hwefo hwe me pa cho wadarma ebeye blood we bi okuma one day opa say unu wa honhom no be kontokwa awo program so ana say debi mama say be kontokwa say dey oba ya papa enye na o ka kire me say mekema bi dey ho hodo di kontiba ene sekan ne asoso ne ade gina be prono a ege say bi me kraman debi o odi ni die tia me meba na wadarma me say ni die ene wanim kasa me tia say mato me kraman say on we me na wo yi me krama firo say wo do krama be gina ho na jata berekune jata ba ase krama be so obi ba na say ni mu ha it means on to me enya omu na edu papa enka say omu odu eye obu a odura ase difo debi o say di musu nya dura ase person kan difo me kat makano ko say ono ni difo pe a ono so ma hu say na makano kware so akofi me kan kware chere we say ono do ma betena omu ni ni if they have the eye as spiritual people they will show why o tia no obuo kwan so musa se me bo on kan kware o tia obuo kwan so ati ase se me ni o se me be hante obi na maba ba ku mienu ma be hunu nipa bi o mo be try me like o mo ba ase o mo be dede hunu bi akokeke e bia obi wa me bona takukura o ntimi yehwe entimi tambe na o kire me se me so for no be program tambe na o hye mase tambe na bo mama ne you surprise me so the so for ne ba na me boa adentin na wan di kan kire me from daytime adentin wan kan kire from daytime enti wo so kra me ka kire se wo so hye ade ho na ade me ba ha na now person obi mrad because there be amaka to say e bi adod ne ba ne mu ye ha ohunu ade on tika sentia na on say eya disua die papa ni mo bible de oni mo akofo me pese be on kire na ade no enya mi hu mi mbienu anam ene ese ano sisi akra de ene say west sisi etie se ne antidom na eba antidom na eba o kasa na o kasa e bi onu mu edu no ti na mesere no antiyesi ano o bo po say papa ya man kan kire say me ni be program ade aka wonti no mama say me challenge no bi arefo ene enu ma wo ase ni e ya akro ni di no ha o banana ye che ba o de dom na eba so ba bo mi difo so onti wo player o free kan eba ayo so go fi me ba na papre so die hinta o susu nya me dia dom die hinta wo ye asetre mu masa ata ni onye ni emeja nto ha kofi ja sa enye meja nto ha enye difo kutuwa enye meja nto ha o say meja nto ha wallahi enye meja nto ha on say o susu enye meja nto ha okay onko ba ye se owani okuna de nanso me kra me tia me ka kire se on peboto nto na chi enye sa na no ye nkwalipeli a obeda ntem wallahi obeda ntem da ne boto
Dear Neboto. Mo was it Neboto? Onyamia or dinner chino, and name me dear Dimetri, and so near war, yet now we busa quite faswa, yet it will be a com. Yes, a bro one, then what tells who are dear no. I don't bet dom free of more the barb on Tino who are dear no, or Coshe ni Paderson yase, then to no co ni Paderson ho. Meba was say or quantity a guide. Or Cosia dear, no co strange, referee ni power no di cancer as he so, or experience no better than man, yes, sir. Sankonya mem dom. Who hear ni penyan san na futua na nka ya komfo na say quantity say enu ti am say ina so na ti ahaban mu na mo ti ahaban ahaban say jamodia me siso nya mi hira wo a who hear ni pantete o kasa wo na wo ti ahaban me no nya adwen e kire say ahaban obiate me ko fi me ti ahaban enu a me ti nunum ko sai so ba ka kire me say so tumi atin so me bonsam na bonsam tumi na wa ka kire me say nya me na bonsu papa nyame ne bozo na eda abonsa mbetim be dominate e bia nkyere mo no wo se uti na se mo se ensu eda wo no tumi wom papa ane bone na emom no ejina wadwen no tumi edi wachi ene fa eye iyo mate eno na wo na mebusa wo se de omo no o kasa sebi yanse na ebesi udifo ede wo be kire asore no na adom na wo so wo de edi djuma ma aye asore ma no mebusa se momode no tumi ben ne di machi atimu se ye se bo tumi na tenase mamode nam ye mame nko emu eno ne de nti e ba ha but ade e me mpene se ohunu ade a ma na no nda se sunsum ni a o experience no na meka che se no nti onyini ye enye de bomofo ko wura asa person otake papa yi me person attack no ne di kan okana asem wi obewi asem no asem okatwa to na o se o ka che se nye no nti ne wa ha se on sorry free kwana no on so person no ema ewiase ne me ko fit ya se okay busar se so ni nyame na David busar se no me person David busar se David you kasa me busar o kama na kwa se asebia otwe afa me so but busar se on person o kire se o metu futo ngu ni pada se ni ani o wani na eni no ono ya kuma ko fi me na me di kan o se so o wani o we kire se ampa tumi wo so se ka so beti ase opeso ni pe ni wiase nyina eti ase se oba no nyame nwusra wo so wo hu se bibiti etia etu o metu futo gu na fana no keke faafa we e meka no mimi program so fi obi bisa o ka se beto no tia o mo so o je so uhu no enti mama ha kwambone so mama ha kwambone so enti wo be kana bonti a eti o so kire mimi ko fini amansa nyina se tumi bi wo ho na o de no bona okotokro eti ko fi me kire ne kwan ma ne hunu ade enso abonte opepe me kire ne kwan ma no hunu ade opepe already mi papa mi nim se wonu no yonko dabi ye be ka sunsum asem o ye be ka sunsum asem o ye be ka sunsum asem a ade na de mabusa wunyima no odo se onne twedwa mponyankropon na adom asane so to ne ejan ne kasa bibusa se mommo konfo no anse bobo matenase no moni tumi benenam ene kwa beso de bobo matenase a domo bomo na ase senia obi hye fun mu na nyame nim no na odne be de be meme hye fun mu a me pie ba nyina ma di kan kamasem wo ewia se me ni pa nyina ho na me hunu ade ade firi mo frase e be to akokra ye friend to be ya ogan ohun ya a obetete me de me tena konwa so ka frase akomo ntete de me ka se bia me OKOMFO bi nsem papa bi nsem da bi apart from me na e be to no a oboa me dane me no asa what you asem na say na no kre nipa bia o ya bofra na unyini a uhia de obeso wonsa ebra obeboa ma wawea waboa ma wan asole gina ho de obeso nsa je utata ama watimi agina na onan aye den wo fom no kre ne kwan so no enti se adom wo so na bia nyame de bibi mawo na unhunu ade unhunu bia hinta sem aka uhia do di kan asase so na owo mu experience ono ofa hanra otehwe wo sade ho enti ba na emfa ha bi ofa ho bia nso be peli ayede atofom enu ntina se adom bi wo bi so ana so bi pese osua carpenter adwuma mesin adwuma ye wodo adi ka ba bi pen se eye wo talent se eye gift uhia ne wadi ka ba pen experienced person because experience is the best teacher na watimi a guide o footsteps no nkakra na watimi dia ye nkase bia nipa ni ho a you can do it but definitely uhia ne ono aba dada owom dada
no guide your footsteps no etimi ayam na yi sa na sunsuma kwan ana ewiase talent bi anyame de ma obi no wo hia obi obe guide o footsteps no na otimi de wadu ba bi ehia ene ehwa de wa ase papa ma menyanti asese sabi ono so oda ye funu no na twe yampo wade onimu na mo akomfo no tumi ben ene bo matana ye de mo bo atana ase obi nya obia na obi odene de free awoye bae ana me ka se me komfo no enye onyina na ye de free awoye bae obi behunu se adwuma no ye ne fe obi nso kura bia na ye wo ni mani nyini ye ene bia emfa ne se me ni ho ne na bia papa na be sane wo me ba ne bi eso se odene be adwuma onso abai inherit. That's true. What my point na say enti oba me predecessor obi obe fa ne ame me gya ho no e na oto aso ye wodo de baaye ono kra be bia mo e bia na kra no being a prophet no sen kwala edi na chi ma hunu se bi mo ha wa sha se so bi edi what you say na say aha okay okay difo e ma me mu say ono enye bofo na no na odi twia mpo. Oh yes na ono ye de ni e kire eye asafo no enti ono no e de asafo no kosa e wo kun what you say na wo wono hwan ene nam na asa de wo bo atenase no se ye bodwa ama manse be hu se unie na odi dom bi so ye de e be kosa enti buja se tumi ben ene ono ne nam a wo de ne kosa obi tumi e de me kasa a me tene ne ena me ne nam that is me tigare me kunde me bange katachie what you say me kofi jabaku masu obusum bi tse subi be ma nyama bena ko bere no mu ne ade am no monam wetima se obie ni ho wia so betima ka se onipa desani oba wo ni bi no betima ka se onim otwedi ampomote ne kasa they should deceive themselves. Oh different so no na papa o se obi kura ntimi nkwa gya ne ncha so na mo aso dabi onipa desani oba wo ni bi no betima te oja otomo kasa onipa desani oba wo ni bi no betima te otomo kasa. What you say me person me say nobody oba bienu oba wo no a wetima ka say onyame obo so ne asase no wo hunu da wote ne kasa bia na body na bofo a ode ye adwuma ne bi ene bia adom wo mo ena omote ne kasa e de bo amansan I won't doubt it me ka ko bi fa sunya na ade e ya de sua ene nchechwe ntla wa no but say onipa da sani oba wo no say abosome nko wa badwaman da wayi yefun ato aguda wadi nkontompo atroda be ka chem se no ho ate into onu timi no nwredi ampon kasa it's a lie. Yes enya no kware mate na na yehwade wa ase yehu so de tigale ne nam kwa be so no mubo kan nipa hintasem efri se migiri se mo akonfo no muntimi nko eye obi efie without eye nananom enti ansa na mba kai obi hintasem no mokona nanom ene nu ne kasa abusuan bia so oni mua entia ho nananom nyina wo mu entia wo ne de e kasa kire no wo mframa mu a wo ba ya setere mu ne e de ebedi nkomo sa na tie pepepe ana se bibi wo ha wo de beka ho tumi bia fie papa wo ba me ho o sa de ba kwatoda na me ma obi a okura tumi kakra me ka kire se de shu omombra form kakra no untimi nwura obi fie without the security untimi break robis no matter to make it out okrama na nya den kra anya na boboa no wotimi kasa na se enti wo na aba me fie na me hu se o ha wo ho aboa bi be ka wa na hye ontoma mu e wono ma mienu either wa fom wa asenipa wo yini wa fom ana say good ana say wa brabo na o bono what you say wa busuan so fom so ma me boni bi papa boni bi e na be twa o so ka wa brabo do you understand what I'm saying? So when it comes to say nipa ya fom yeah age two steps unyini no betima be ye bone e na ma me fom so be so betima be di wachi but ye ko solve problem yes na abusa u betima ko e se usi be hu ba bia problem no e fi ansa na wetima solve ono ana afom wan why ne bone honhom be no afom sa ahom ko na akwakọ sere afiri ne hodom se na busua na aye bone a e na bakọ sere firi ho se mfiri na busua na e bia nipa na enyini no ono ana dwamambo bi ne no kwarede bi na num kasa bi na ama obi o abonten adome na aye yi a aba ne saa se nipa na odome na bakọ sere saa abon fa fina de afiri no papa menya sure se me ne ote yi se bi ka fere ono abeka no kware a se obi ebo obi dua na oba na so ye se nyama bra na de abo ne dua obeka chem se bi ka fere obetimi agya nyame tumi so akotwa saa dem why because one fom a enkasa de ne nyeden
emma menye sure so bit me fin fie no akowuro no fie say ade we ye me de amba be fa de akọ onko bia no bone anko onko report to police station se nche no twere no mayeti ase edi adanse se o say medi eye asamado ewiase tu mi sa book no sa book no kan wase no sa book no kan wase ase o chi wadi eno na be jimi abi before na oh me kan okra de a kire o enko ho ma me ntibio me person ki akọ boko enko ho ma me ntibio oh bafo kofi na me busa wasem bi wa say the odi Bible be wiase omo be twe publication na the buy no omo the richest publication in this world by Bible ko no catch said before say money is the root of all evil anameboa why are we so stupid blacks and ye dey akire yes etu be catch am say we dey asam ande no wo so ana nipa da so wu alenti na nipa pa so le bom dey nya omo me da say alenti na so le hon man nipa ya le buo money is the root of all evil no ekwan abefa so a wo be pe no ekwan ben ya ekwan ben so mfa obi moja nkogu fom ekwan ben so se me di ko pesi nipa kum eya bone a hwan na de awudie chance abrabom obi amfa awudie chance wa abrabom nisi yankopon ma na kum ke ni ebe me pa chaw kan ni Abel ni nua de kun ni nua me kan yankopon so do kum Jesus Christ na ma kwa me kun no na me ka se eye ne ba Anybody. Oh, you know, nyame apan no no ya ba nyame apan no papa ya no me no bi no you to me question nyame say adanti na aye dey you can't question my God when my gods are demanding for both sheep and pastor you can't question my God D4 me patch my so just 2 minutes na your call your friend for so OKOMFO the tutu ba na asofo no nyina mu tutu asore dem tutuo hey ani ahunhun mutoko anya de mo bullet na say me OKOMFO okuta bullet na to mo so tutuo eno ye baako ye say to ano na reka kokokowam ne sufre urade ba ne ye kadede ye pa asore ne gina ba ye sa ko wonsam fa na pempem fom na ne owo akirichiri no obeto wiade ano na ne oben wo no obeto sekan ano nti wonsam bo no eye weapons wonan no eye weapon wano no eye weapon that is when tia na ko finya am Bible kure musu no kire se mo kra Bible ha ko kra Bible ha mama ne muska na ka so kra Bible ha se Bible kure no akire o Matthew chapter 6 so say mamu bompa kasa say Bible yes because o ko fi me literal person no enye literal no me say o kan Bible me kan Bible me kan all the 7 books of Moses I have them because of the entire I need to learn me person me suya na me hunu say do mo kan no kra na say so sum de ko de literal ka tell me say do was tiam na Bible kra na ba bi so be ka tell say na say mo bo mpa ya mamu ntia tiam mu say abosonsomfo na mo nkasa kasa say abosonsomfo e do say ya abosonsomfo na kura de na also kredede mo say e de na e bo ya papa boa you see they are contradicting themselves no they are rather contradicting themselves Bible way on penity na me ko onipa mo a twa de memfa nipa mo ma oso okura tegale okura we enna ede ne yeden ye adwuma me ndato na wode ono yeden ana wa hu se wo na papa me boa so be hu se wo ho enti me no we na me yeden bigidi mate e ka Zion ne de Zion say ekuru sa ko Psalm 134 mame Psalm 134 ko fina mi se ne kasa bompa de o na fe de mini kwa ni se Bible no se yesi o montie mo se o fine I will never dispute it I see say he's talented or ya okuta gift no but oya amre fi na mo boton to na chima no ntim fanya adwuma fa mo ada sama Psalm 134 ne kre ya ka boto de anka majibi dada oh na sabi nim se wo fie so no magu ho ya ka boto me se nim se wo fie no magu ho me nua kofi me patch say me se nim se kofi uni bibi mempe kofi ya me tumi ho yes yes nyina ya tubi beta urade na de ye den e bae iti e bae no ya nsa anko fie sa e wo de atwa be poso kosa be kosa 134 mame 134 ene de be yiro fiase yi na me obi nka bi yi na me krobo so ma nka wiase be den 134 na go fi tumi be bi o de chen kan wo da so se na o se munshira urade na inshira ne ye wo manemu o na manemu dai urade mu na mekra be hoahoa ne ho urade mu na mekra be hoahoa ne mu mo ahobrasefo bete na won ani age
Mone mo akomfo awurade mone wo de mon nkamfo awurade kese mone akomfo no dabi nkamfo okay mon kamfo awurade kese okay mi ga komfo ayo yes okay buku e di nkom da komfo di nkom ba buku mo ti enko yanim oh na me komfo di nkom ade na moma ye num ma ni din so 134 some 134 I 134 eh eda bi o kan mi am ti mo se nyoma bi o kan de yenye o 134 ai wait sorry 134 sorry Bible no bi mpese obiti Psalm 134 mi ni wa so ma wa ne o ya de obrofo na se twi no ni nyina mechanical okay ofi bi na kan na enko na we bi ni wa ma boni nguma na wa twere we nya mi tumi aha o se sen ifo am say na yi no na papa no de buy papa no de buy papa tuma bi ama want a mugina awurade fie o se awurade nko a mugina awurade fie anadwo no munhira awurade momma nsaso enkyere kronkronbia ewo kronkronbia ho odifo ku first bonten no wa munhira awurade oye osoro ne asase no mfiri Zion inshira awurade enti oka bibi se Zion ye ka Zion boɔ meboa pepo woso munhira awurade ewo anadwom den na difo mode nipa da sani ko tena no pa wia na momo ye ntena dem woso munhira awurade wo ewo de mo konkon ewo anadwo nanso so ye ntena dem mo mpa ye anadwo enya anadwo nko a oh nya jesoro ne ka woso munhira awurade muntena mo kokko mu anadwo Psalm 134 na ya mehu wawie ene enko Psalm 82 okay aha Psalm 82 we say mba sole amenkwa oh ye me ko gina Psalm so difo se time na ye be dabi me nkwa na se mo de aso ne bi ka ko si asem o kan na mpese me busa papa yi aha onyankopon gina aha onyankopon asafo o so ogina asafo ni mu aha obu aten anyame ntam anyame ne mu ni bi na obo asete gare meboa aha to aso da ben na aha mobebu tanchia obusa anyame ne mu ana so obusa nipa anyame ne mu se da ben na obebu tanchia to aso tanchia na mahwe abonefo anim kosi munni obrefo ne ewiase nsem munni asetena ma amani hunufo eyefasi wa obempeso beto aso eti twaja mponya nkropon se anyame yimu emomumu ntachia no montena se ni mobrohufo ensem a na nyankopon na wo so no nante no woni nante ne sen abra wade eye tumi na ma eye anyame bi mu se omumu ne kore ondi edipa da sani hawma no o mani mu ntachia onje omumfro mu hawmu de say nyame yom ne yete ase na o kan mu asem so onye o na ye den na pacha da bi oh say wo bible ya no kan film enye bible ya no kan film na me kan film na nso me kire wade kakra oh kire ma de yes uma misu ade o say mpacha o say enyame mu wankasa wugina ho we nyame nketewa oh o say enyame nketewa ye ne wugina ho say nyame nketewa e na o say nyame ben na o kan wa say o say de munye dey kan bi na so be confused wase sabe ko bi wa nyame nketewa ne nkire say eye abosumo ana say dabi enti eni pade sani ane ye ne nom no nyame emma no ye nyina e wo nyame mu na ye mu ye mfa ne ma nya dan entototo na kwan so that is when dia e bia asole ye wo sofo e da no say wo ye nyame dan si anamu nti se bibi ikoso wo mu na nya sa sofo na wo so otumi hu ha wa ode ne ma ba dan e betotototo be da se difo me wanu ase oh difo na kasa sesia Nathaniel e kasa sesia eye dan ade che mi giri se ahom bebrebe dooso na sabi sedi akufo adotuwi ontimi nsori finkran emma eye obi mpeso aso na mom no besi ni nam ni eye anyame bi mu no
Ye mo free abosom ho ana ye mo free ye nipa de se ne ye ho ansa na ebetima anante abrabom. Kofi obi obeka kire se OKOKOMFO ho konfo bosum na be fasika beto dem de ama ho bosum na akobie ebi adwuma osofo bi paebo ono na bi adwuma no etrofo ahoma fedua so na kosoro. Okay. Wade na enye yi adwuma na enkoyi a enipa na ebi adwuma the woman no kure eye favor onipa be pe wasem onyame emie shop ema electrician for what masem na se enti oba bosum no so obebo mpaya bosum na ekoka onipa de seni akoma de na ompe wani mu ahwe bi na fe de kwa obi kwa de ede ede ama me da se eye na ye te na otene nka no usu betima de wadwe nkyira ba papa wa se Nathaniel wa se prophet Nathaniel wa se sa so na le chiso wa se ubetima afre na so de wadwe nkyira ba ana de mintimi embusa no usu betima busa no sima 9 pe ene ye kofa afre phone bisro mo fa nche time no ayepe 0205 500215 0205 500215 ewi ase na kodumedi ene wi eguso aye bon kakra ewi ase ehu na me taibusa adifo yeyi mu kire na konfo yeyi mu kire difo so okutatumi konfo so okutatumi omu we nyina haban ya ba kwa no mkote zade abehye yensem we se okọ obuso mu obodu pe konfo so peja tu aso obo ye tumi oti obuso mu pe 9% ka busa difo so no ya haban ya dwuma also betima ba dwuma die so abra offer 0205 500215 ewi ase na kodumedi na eguso ene hello Good evening. Good evening, sir. Yeah, I'm from Daniel. I'm a Kwa. Okay, uncle. What and then? I think I'm going to interview the Mr. So what's that Bible? Bible, you know the Roma in Songom, the Isha, one function, when you get about one. No one. I thought so far in walking, for your friends. What you are making so many now that in the chap makes a better, very video a room. It's a bit of has to the person about that papa. I didn't see the two nothing, I mean, now then, or a bonnet. It's in a Bible, you are not happy. So many now that in the cabinet, a medium. It's not the one, you are not voice. Who started the two nothing, then the two nothing. But I see him was. But that's also do the so I became 0205 500215. Also bit my Jumedi so. Hello? 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 Hello. Yes, sir, but you didn't be your free. I'm Patrick Diane Uskita. Okay, Papa, meet you. I'm Pacho. I'm a programmer, so. Mebacha also in Tio nature waging with us. Master man is a man, Papa will move Kenya. As I'm the more moving in Mako Mudino. I must say. Medasi 0205 500215. I am far from you be na I am company for you na de omutimi ye wo ya setena mbo ani pada sani no obi anso fanto na ye so ye fanshare so say ewiase yetu we. Hello? Last call. Yes, I'm open you me last call. But good evening. Hello. Papa Bajo me to ne kasa wadaroma. In fact, on the mission, the Magian say, ye can in a Tabuka or after the Pover's War. Say, a DB assassin to and to be a Minqua. They say, a bosom in Minqua and we are a bosom, you to a bosom. And maybe they are kind of maybe But I say, I had a afraid for the BC. D4 Nathaniel, OPRC. Sounds like component another change, as well as he was saying. Ah, it's you, and then or some postman, or some postman, or some postman, about the pediatric to me, and a minion. Why did Jesus Christ in the Mania? Why did Jesus Christ, and I said, I'm boning in our zone,
a prayer na say so to me nyina ewura eno no eye Kristo no onu adofo say no so pass to me wura no ya e bosom ana Kristo papa you dey try na me ehwe mo gye no gu asase so ye je tight ye je eye ensan body sister na Mary nsan kai we ne kire say wiase na wakwa eti yengu so na yanko difo Nathaniel so enchen difo ye ko kasema mienu mi mosma mienu asebe ye ka difo Nathaniel jumadi ben na utimi edi osafo na wan so no wan ne fata se oba osafo ye di nyuma bebre because of awrade o share dinti difo ye hu sunsuma de ye hu so a enama awrade ndinti ye solve sa issue iti obi biala wo problem say ya wale say ya pontu say ya adwumasem say ya awo say ya yale ade biala wo ye nipa nyame abo e wa asase so a eda wa bra boso no awrade wo ho say obetumi ayedan asolve ti say obeshi odifo a I believe say nyame be fa ye so asolve ama ye be kofi ho and ye wo ho na ma bra bo no enye no ye be hwem ye be di hu anamo na nyankopɔ benam so emgoje aba awrade ne wotumi tumi nyina ye awrade dia ti eba awrade din a obema wo hawo amane eto atwa wonhie odifo bet be hwe odifo akikwan na nyame ya adona hwe odifo akikwan a wabra bɔ no ebesesa o telephone number no yeah any saying bobo 0242 0222 80 0244 937 448 difo yen hwade wa say sima ba akopɛ Kristo ni din ne tutu ahonbone anase mo wo hum bia etachira etu ahonbone pacha hum bia entum bia ni ho etachira urade tumi na etachira di Kristo na ankasa no ni din no Bible says so ubo ni din akotodwo nyina ayedan ekoto osoro asase enimu anemu ade nyina akoto di Kristo din no yo ba tumi yedan etachira ayedan etumi tutu obone fo nyuma spiritual marriage ese efrebusuem ebi mzu kofa no nsuom ena ebi madwo gu ahaban so omudi abenebene e wasetere mu ni nyina no ebo edi Kristo no anase eno so wa akwankyere bi eyeye spiritual marriage no so ne wo keka se esumba bia ne obi ayedan enya no ya wo ba asase so na spiritual bia tumi bia ayedan enwale wo be de tumi ba se ebi abusua ya wo tum ende ebi abusua na ya wale mma e wo osua ni eni tu ba wo be peki free ho ebi ho nso a na mo abetu nsu abedwale mu ebia because obone for no paade efe je bia wonam na ho efa na bia wo dwale nsu mu a otumi yedan efa ofa wi a na for the problem na yede o de sade na to so ti se wo ye nan ase a ana hwehwe ya urade be nam so o telephone number no akwankyere ade ama 0242 0222 80 0244 937 448 D4 Nathaniel and Alternate Canon Papa Wadarma yeko efutu anyone asabi omohwe wedi mu no den ene yehwe free Wadarma medas Kofi ye be kan se de owo gidie wo ni Kristo mu no timidi ni Kristo chi na yenso idea na namoso chi enso de 247 no ana edi akire what asem na se ti de na gudie akada mo ne open ne de sunsum juma yo peso tekasa de nkonya no gufie na omo ntimi mpegya no nya ne bio ebi obi ewu ye no bosom da sugu omo ntimi nya ne bosom ne bio omra mahwera na jachi onu akiri kwan omo ye galamse no omo no makewuro omo ntimi mfa busua omo buku ni ade aka fom omo hwe aso ne betimi anya omo penkrata tu kwan we school nya dwuma nye aware semo aye den ma ho disi bi atu kwan fi bebre won tie ne nka nkrata semo aye den ohwe na jachi akiri kwan bi unse the whole Ghana de bekasa abisa fie e ka boko a de oyafa de ahinta de wo nsum de obu me pure na se e be fie na Wadarma ayemfoi de bia omtaka omkuta enkunya ese ohini bi won so ese ni nkunya entibi nkasa nkyere no entibi nkasa nti nyoma bone nkwa no oye no ekuru no ana de ofiri so kwan de fi kan no oba e be dwira nkunya no ne ne bitima ya me nkunya na timi asan kenya no telephone number na yenko woni 0246 01 40 29 0246 01 40 29 number no was Sankari 47
offer na emma de jam WhatsApp message and normal text message offer kwa de ohia bia osunsumu de ifie de nsamana ne guwa ko vi aba yakofa bi de aba betum sisia medase eye empedifo na ebeboa me ade de ahinta wasetre ede bro we wiase e na okwadwumadi so hyede nso echena from 7 to 8 p.m. yebesa hia bidin di Kofi Bonten ubetima from eskuto yipebre me na bedi dwumadi on chia me asadanka eye famous the chief producer and waware asadanka no oso ni ema nyina atwa so eye chief programs manager asadanka on say osugu so alternate me na me de asadan nyina ma wona asa bi munya abotre no mo hwe program yi na menua odofo mesra wate uko YouTube as Bonti TV Sunday ma afoforo ensusu enhwe bi aha na mde dwumadi ABC echana ni mi nche bi bia me dinde Kwame Desmond Abrifa na me base contemporary independent presidential candidate coming election eye 2024 no mesro se Ghana fo en mabunu ne adehye nyina entemachi na oman Ghana no yentumi enje emfa ensi honom yejapade nyina na efri ensa ye mabunu nyina so edwane ekọ man foforo so na eto mrebi se ewose obi so sore na ono so timi gi oman ne si ho enkroma beye bi ogi oman ne disi ho saa na adrume ne oso se ewose ye gi oman Ghana no edisi ho ene yensuo nyina asei ene suku ayeko bebre no awie enyuma ni ho wan na esore na wan mabru no daache we na maba se yen sore waka ene aduane ho ayeden wan na ekodo wan na ekoye adwuma ede ama ne yonko obi bia de nani a kire office de a ene ekom bi de animu a eba na menumienu entimi nyina no oman Ghana no ye menumienu dia eni kwase jama enkrofuko bi ese oman no tete epansam no na enchirima emebo esobro nanso no nanka wonemi beye adwene nanka masori wakai wo so be sori edimachi se yenkopre na yempe ye daache a enka oman no ebetimi ayeye dia eni eje